Kakhnam kalapan long ke General Council meeting minta kasi kalai tarik ujeliu hadinam hall hadin balawai ke jingyalang nakaliang working president uba Thomas Basa ulayathu shikilat pathai kubor bahakate ke jingyalang kidukhot jang kaseng kilayatai kimat ki bakanthop ya ka ILP influx border dispute ban penrung ya kaktin kasi haka kernet ka bapra ban pendu no ya ka Assam Meghalaya cadre reservation policy pat kiwe Akabang layo ba mai ya kuno kikam dari keseng Rene Kerja Council ni ba tundak bor tiaw saibon dan bukan kum presiden juga seng tentang semua terikan ada apply untuk atundri council ni lajin nak ingat membuat presiden juga parti untuk langi ba James MNN General Secretary ba Wilson Markna Vice President but we cut berdalang sisi benda. Ketika sendiri dengan Jepang ya kan. But ketika sendiri lah, saya nomor ketika sendiri kami tang manusia pentemai ketika kena hilangkan isu kiba pengkeseng ni lah. Bu aki manifesto gijongi nado ajar art bakai kan. But kiba keempat urang kata-kata haduk mentah kidang dan. Benar sila ikan ni akan dikawai gamat kemangi om ke ILP. Hi, nadu ajak kendai, mana kata unanimous resolution. Yang kalian kasih ke jongi, mana pertrekam no ya ke ILP. Maka jelang Meghalaya ke jongi berakawai. Tapi solusi kalau ba nadu ajak kendai, haduk mentah, baru kila yuak siapa. Kemudian cuba keren. Tekan ni ke penpau saya kedal ya kawai. Bakin refungut kiba pas siaga unanimous resolution halor ka ILP kedai ke jingle tang ban penthau bria yo pai ba. Amar ni claim yo I ba kan dong kada ka singkia ngimtip nagalang sarkar hadin ketua ka jingwan hai ka jongki jong konrad ke sangma bau Amit Shah orang kile Shah sawan hari Christmas. Lain nak kata kawan klaim yang syuk, kata kade haus nam arjar kada. Jadi kalian gajong ini berbau sufi, bat kewar pada ini tip saya kedar bah, ya kak kentin kasih jentia la weng na keprimbel jongka BFR kat praspa ni pulai. Bat nila keli kajing kena tu kapor. Daka authority dan daka jintip cengno the union government kalaweng ya gani atau lembaga jintip jangka MBA one government bagi wen ni kene ka kentin kasih jentia kaba wanra pada kajing yang ini halor ni kaju aman ni penpau kandidat tu ya kajing subunnya halor kan council pi nak kalian jong I li ba atisela kijingmut kibam ila ra na ready lupa dekat jingtho banwan ra yang kita jingpel kelah position policy kelong kibasai bat kibasong nia bat nak kalian kajungi ngai jimut to committee bayak ni jingtho mangi ngin ai nak political party pha ya ka ban verify spok law department bat nata law department ka challenge kelong illegal kini ki jing kwa kajungi ban penkela ki hab challenge illegally bare ki have justify on what ground, on what basis ki persang ban kentat ikni ajung jongi. Dan kalian kajongi pada nilai itu ka demokrasi ka jing babun balang nilai erai ta expert committee wala kataru na kalian kajongi wa sakidar kini ki ju kimat kin lek kata expert committee ba ni kwa ya ka open debate or expert committee halor kini suggestion ki bangi ai saka expert committee sa government Iku apa ni debate makman, bat ketika expert committee. Ini bakong bakin curai maki, mencutok mengingin hak segi, kin rai maki kembali, rai maki kau yang pencuhun baik, kalau kana abang lawan yang terlele. Bat hakan ni expert committee, hakan tu mesti ni committee. Nak kalian chairperson, nak ong ba, hasil nak kalian ngimdan expert, ihap andra naba. Kita ki expert member committee. Kata dia ketin ke saya kami atau sendiri meeting. Dekat ni kapten atatin susu yang ni
bakum lo kibre manabar mono ban control lagi mono ban control lagi judgment ga jongi ya karai ga jongi na kata kadau na kalian ga jongi nimpa ka sithiru saka sarkar ba kiru syampang na po keri lum khasi jantia ga jongi kidi bendan bentang to ma kum ba mijik kita kompetisi iba toki bla ba robot tu kharjari kidi bendan bentah hakane expert committee Nada kia kolong tang pramaki, nada kita khot jok dengan expert komiti kini tang pramaki, te tau ba kani ka jitu kan siswa. But nakalian ngajongi kumunga ngada keren ba minum sangkai kat ba kani ka kam kan ulong. Ke ka ba sao ba de man penterekam ya ka LP hapo put usam jok ke CDC. But swaman wan ke hearing ngisausi pada ba shela iklat no dengan sela pertai bat nakalian ka Supreme Court ni kerapa ka citi sebab ke HDC ban pan supplement petitioner kalau kena ka case bat nadu tu apa hadu mentam dan su basim kia ya kene dan ban persang ban betin ban beteng ya kene ka kam ke bala sedang dari baik shela bar pada ka ya kene ka ketin kasiru Nadu ajar kapral apa sih ka resolution banuan rai ketin kasih poka schedule kena ngi ba kamlong nak ta kadau ngi snu ba lamba kini kijingle jaka sarkar ya KLP bat ya ka ketin kasih ngi sodai ban ong ba ngila ya ki sarkar resolution sudah kimdai ki sarkar ki bawan rai ya ka solution dari ki sarkar resolution sudah ki bakut petang ha resolution ka mampoi solution pada te na kalian ga jongi yakini ki artli kimat in sa thop yang saka sarkar ko malarai dengan council mangin pressure ya sarkar pada bahkan ajuba hadu hangnol apoy ka jing dawa LP ban jing dawa ban tap ban pendru ya ka tin kasih ya ka kri ko pra na kalian ga jongi lampu kan gru ya we ga mat ka bodan ka manifesto ya ka senga boda na kalian ga jongi la program ko mangila penpau hakipol gladap ya ka rukom penbaik jong ka sarkar MD1 ya ka phase 1 jangka interstate border dispute hak balami sibur gijing kundum pedram gijing bomon nado to apor ngada pang sarkar ba hak ni ka phase 2 kaban kem thu ba tam ya ki sensitive area of dispute ka langpi ka block 1 ka block 2 te nakali ngajongi nila dam ai ka khobor ka sarkar ba hak ni ka phase 2 pheri ban sim lang ya ki stakeholder baro nado kirang ba sinong ki daloi ki CM wat ki trai jakar kedai bandan benta ba nya don na kan ka regional committee nomor kum ka jitip ka jongi benta sati se block 1 member juga regional committee ki claim le chadu sa spot of dispute ki petang na jorong lum satrai lum ki claim here bat ki persang baniawan ra report bat hakane committee benda ki klempat kuntum ya kita ki nong yalam seng bahalang ki bodan stuki time dan ki riurang pa gausian pang ki bala yai dawa khamtam ha block 1 de kran ban return sorry block 1 siapa mengaliakat kum 1950 notification jong sarkar Assam te kajing yok khobor jong ni ba kajing yai like jong ka sarkar ban kum thup lang ikring stick holder baro ka penting ban yang yok kan phase 2 ru kandai kajing pendai tang nak kalian ka sarkar Assam man penduk nong pada ya kejelame kalian ka jong bat nila lo i ka to MRSSA ka ba ka sarkar lawan ra entry exit point lu lawan ra kata entry exit point la saka corona check gate akipor la dap bat kani kra pausang dar mentah baka MRSSA ka nomla ban perking di mentek lah kam ya kan juruk kertet der syanir po kajela jeng kompak apawi mentah ki bawan naba kisah abad aboy adam saya akseng balang der di aka cegit der cegit sia cek baik akseng balang di menteri sistem man ya kit kia ya baik perman lang ya kia kasan juga jadi menteri tekan ni ke berpau sektor MRSSA is a field instrument to check influx. But
nakalian bajongi namar bakal fil MRSSA option mabiang mat ILP nakalian sakawai kamar pada ngelakan halor ka corruption ni punga parti ni yang baik akan disencar ke bekoi ke besuah punga parti ru election klaim kisah klaim dan AI buat meeting juga sengru nimju dan kisah nimju dan AI ni persiang baik ban praktis naladi suah bandung penengkam juga bisa hakan lu kono ke benta jong kerkom terikam tu kaseng rade par meeting ni haka election ru ban ya kani kwa ba nakalian jong ka upai bahaya sutu saya kedar ban penting kenapa kan ka corruption penundan ka sarkar kala sudai ban hap ban penklaim ba ya kalau kayo ta ram penklaim ba ya kalau lokai ka kam dan jumut ka bangin ke ya ka corruption kau ngamat ke bakam kongsan ba dari interstate ka ada lasan pois nem gila yo ya kejela bajong ketika join ka mang yang ba Asam, Bat Meghalaya, kita ada join kada juga IPS, IAS. Kada nonggung ni, kini ki IAS, IPS ki transfer Meghalaya, Asam Meghalaya. Akan nunggu kapor, nunggu jaka, kat nunggu jidot kam. Ti kajing dan juga kita join kada. Kawan rak kajing Bat pembaik ibu Asam. Mar uju sekretari. Ulak pandai si Asam ru, ulak pandai Meghalaya. Jadi syakte no, korkom terikam. Buat KIPS ru kicate no na ta daw na kalian bajongi ban bek kikam kijam nomar wat lada shubu lada ya penbe yu put usam kijing kaja kibarat akin mi be ya kikaput mar kiri ki border area bi kan don be te ban wanra ay besar belum benti wabanya abang syak silang ka sarkar Meghalaya kaliban penbor no ya ka sarkar India ba ngin penduk no ya kini ka join kada but in I yang ini kecil lak jauh dengan option number 1 lada kumno kawan gaji te ban bang yo join kader ka Assam agi yo join kader Mizoram malbat Mizoram ngimdan ke dispute area of border hangdo kamno gaji borok idan Assam ya tenang ba kadang kan gaji sanya kajongi kan ba si bo ne ya ka Meghalaya ba India ngin hat no ya kenika join kader system.